Afi akosua sewa ene akosua brempoma moma yemfa lumba kote na meto abonte se mo ye ma atwabo mu mienu animu a se mo am yemfa lumba kote ameto abonte na se mo mu ntu atwe mo ankasa mo ye transgenders mo tu akote mo wo cha mo ma mo nkosiafo no fa lumba kote meto abonte na mo hwe ba bia me di mbegina me o matimi aye bold akokot ebusa pan wodi ni fie ne kosi awowa ekoje ebosia wakusha bempoma wanim se ayi doormat ye do koya nka obi be ma wo obi be hwe wanim that day ye wanim animonyam bi animi obi be hwe wanim abobosi a enkanye ne se nkwala na esese skade ma wa piso a ye dodo wo ya poku wo shirt kura hwe kura no ye ma 1000 kura na nipa konyame no suro no kwasiafo ebusu apanyi na di ne fie kosi awo a ekoje busia ba me ye didi na wotweda entwa mo na mo wen na mo japade wen aboa jimi nkoa mose moni lumba beye moni me ne beye meni mo ba yi akosi awiye meni mo bewu akosi awiye meni mo ba yi papa se mo anya lumba me yansi na meni mo ba je mo because onu kodwofosu no se nye mochi no sha enka mo se ne hwan wo ya poku utimi fa phone felumba fa wo call log be kire ye se na anu amini lumba kasa ye ni asoi o dwan kwasia watade kro wo de wo hontoma go ne nka wo se ne hwan watade kro wo de njanshi koto lumba funu so watade kro aboa wate wo dware wi aye yusi roll on boys ne se wo twama wa moto mu bon boys na ka nem na meka bloggers no so wo sign ho aya poku hu anyan ka pe roll on o ka see anymore. Very useless set of people, Mama China bayi na munti wonu se wanya alopecia bayi na etutu ori nipa na mana dwo na etutu ni tiri nwawia no asiaba ena ya wona wo manya nkomensia no mumu so msa time no mso mbeko mensia no and they can explain time no mso mbeko mensia no and they can explain. Stupid foolish people nipa would have fridge mu mo punish nipa kro no wo da fridge mu wono na etua na fridge ne kanya se nkwasiafo ye omutwa court kwan enkwasiafo ye omutwa court kwan enkwasiafo yi ne so omutwa mochi fi ni bi enwan foolish people ko to sa na hwe so bi fa de ni na wati ko wuti na ayese bronya wotwe ne ye be yi frafri ho kwasia two brand me as sanwa brabo eyi sika ye omojiji ama we say na abenya wom say na abenya wom de wuye say na abenya wom say oton wunua de je 1 billion kwa na waje say oton wunua kuma ani monyam na wodwi nyankopon wa wonte ase da because akoso abempoma wo na wosenka nyankopon ku na lumba adofo akoja no nenko wakoto atwene woni ndam wiase ma wudwani wu mfa so ben na wo so man panin mfa so ben wona wosenka wuwuo na nka adofo akoja wo fa kodoni akoto atwene ye tu ase ofie beye ye go boda soda sana ya pokutie ya poku aye ni timu dudu esa polytank pure water for the UC. Ni timu do dress 500,000 watts. Mumu san so fi on papa shi won fa America by den no de buy. O den no de buy. Omo bo branko mani abiri wo bi funu. Efunu ba akokuma say high court anso. Akomenhia anso. Funu na bedu akra high. Moje den ya poku butterfly ojidien no do mo ohu omo video ya hwo mo na ase na hwe mpabo a hye wo mo say ya papa shi no say ya poku no mama mi ntimi kwa o ntimi kwa pains no kwa mama say aggressive ya hwo mo na ase abrabo mbeta America boy na mpabo na hye wo mo no ushia ya poku na forget ne shirt mienu na de bia okoba bi ehye no ne shirt mienu be ma wo bo bra nke ma jimi usei
Forget the shirt me no. And see a tear granny I would in one sa color to orphanage or man chicken. Forget ya poku shirt me no. Ya mon shane na ase wo bo bra mon shane na ase ya poku. Ayo. Etiti nani ase no. Ase afo mi no. Ampa se pepe ni kwakwa ya kosu zongo. Abruchire. I baby drain media minim because no ya want to ye nyina wie. Enkofo no so mo di case abakot no mo ni locals. No muguso sa na wo ya poku lumba wa ya obone wa mo bra kwase ampanyini sansani wuni lumba hwan na wosen kwode ne yonkutu kwan lumba de wo kotena ebetena America wa mo bra o betena busu ampanyini nwi apostle nchen wa mo bra ya poku wa mo bra wo ye be ma kwadofo a wo mpe bre enti wada ni jimi na minim so your autistic kan ho a wo mpe bre enti wo betena America wo de won sa du ene baaye wo betena busu ampanyini na muslim nim no wo betena busu ampanyini nwi anchen wanya adwuma da e ba say ye transfer busu ampanyini nwi apostle e de na kwa Canada no e na wo yaw Uba Ghana because one me bob brand when ya krata. Na me free no ha bae. Na uba da ben ushu said you bini e wo bantama uba da ben kwase afo me say ya hwe mo na ase wo mo ba hwe mo na ase wo mo na ase na mo hwe obi a wa bob brand ya mo hwe mo mpaboa wo ne papa shi mo hwe mo mpaboa akwadofo mienu and Ramit is a papa sheet, Paul Adumochi program as to say, or Hillben team, or Bonnie, the papa she would trade with us was a kind. What trade with us was a kind? What's the work with differema? What's the work with differema? Frame or what up is so what could differema now we hear it do after phone, after frame my one, papa she, what trade with us was a kind? Also, what's the paying the video as what's now when you chance now to try and pay one Wednesday? What's the woman? I said, lawyer could see the wabon laughing. Yamina me too almost for some pamo, lawyer could see. Oh, Sayana, be free now, no, be free no how by no I ain't Togo jeans, quasia. Yen Togo jeans. Want to my good Jimmy Kwa now, say will be a year, say will be fun. Na me busa Yakopon say nti motika mu amufi kuma ase ba nkran no enti so maka ne hia se na wo ya poku ye tse wonan wuwo ye tse wonan ya ne kaye den ka motika mu amu ba nkran na ka na hia se na kosu abempoma ye hye ne nsa na wo ya poku ye hye wonan ne ahwede obehwemo emmoa kokko to sa na hwe so obi fa de ni na watikọ Uti na yese bronya wotwe ne ye be yi fafiri ho kwasia Ude Jimmy na mudi Jimmy wo kuma se mfa mankran ho na so ya kokot na montoto ayampe asa na nkran de afia de a montoto ayampe de mo ye wo kuma se mo ye won kran na ye uti wonton sa akwasi den wotwe ayaka bom ye uti wonton uti sa World Cup finals Utimu duduo say World Cup finals. Fanante sa. Obi dia de be gina wati kwa menam sha obi dia de be gina wati kwa ma uti no. Ye be mo afa akom. Meka uti no mfra maginam. Ti me me am afa wo ya poku. Aboa wate wo nan tabro say dabo. Asia bema. Mo am bra sansafo akohwifo. Egu ni pa ni masise. Amo bra sansafo akohwifo. Ewiase de oso ya pewa usika no wani amere wo bi ejapade ho upe wiase a pebre ya poku wo pebre no wabrabo aye wo sei wo pebre wo kwadofo be ma akwadro mama China na nanim den sekios no ono kra de ni baye nti won wede ni tin di start free baye nti ni tire ni mu nyina kuko start free na pampe
ono bayi no ori bayi nam nyina ne nyame ehu ni ti oba besia na pampe mapa eno na mo. Very useless set of people. Very useless set of people. Mama China bayi nam nti wonu se wanya alopecia. Bayi na etutu ori nipa na ma na dwo na etutu ni ti nwa wi ano asiaba. Ena ya wona wo manya nkomenhia no. Mumu some time no so mbekomenhia no. And they can explain. Time and also no. And they can explain. Stupid, foolish people. Nipa would have fridge mu more punishing nipa krono. What the fridge mu one nature and a fridge ne can yes and quasiafu yo muta court kwai and quasiafu and quasiafu yo muta court kwai and quasiafu neso mutua much finibi. A foolish people. No, Mama China no so in the name say table tennis. Bats. Nenim say table tennis bats no so Jimmy ana me phone ring say kuku mu Jimmy say nka bibi anchemo ai wanim nwensen say volleyball for ket net ase adem kwa na yemo ohene bomi nkomo wanim nwensen say volleyball for net si adem kwa na yemo enyem badu nka mahu basa Momo amode bankran nti moho amode fi kumase bankran na mode nam court da ho nkurase sem ne Jimmy sa oba be say ni suntem say July wo Mama China asia wo moho amode fi kumase say mo bedru nkan mo smoothness level say de no mo address it say dakatefo no mo sa power pa bi nyinam do nnenam kromo sa wo ya poku kwasia wo ba bedwam afafa 4000 na de ba ho no wo so obi hye sa afafa 4 jeans no ene na mobi be ma Jimmy kwadonto kwasia yeso kwasia na agente so kwasia yeso kwasia na agente so fafa 4 jeans na wo de ba ye no dakatefo mpaboa no wo so obi ni nam court we bi hye no Jimmy fo asia wo se de na mo ni nam chenche wo se de no watom Abua semi for America by Michelle Togo jeans. Oba America na we ye adwuma enka true religion na abesha abua Jimmy. Siafo. Eye ne baso 13th of December. Se maka chem. Kwasi ade na mo pese mo ni lumba ye no. Mo ni me na be ye. Me kan dem ni mo ntie ne de esi abonte. Kwasi ade na mo pese mo di lumba ye no. Mo ni me na be ye. Abua wate. Asia. Mo ho amode bankran nam ka se we kumase dwom Jimmy na mode nam Jimmy na mo jana Jimmy ya poku be ma ate wa no mansuo o ka se bia na ntasuo na mo no this all the tissue na paper what Jimmy ene wo yire na nanim apotobibire no wo yire na nanim apotobibire na won tuufo no nani ase kabo wo yire nani ase wo baka se ko nsuo gu won kwa asiafo mo Munde amontrain. Say and the mo two signals na say. Ampoa. Say me ka kire mo. Me ka kire mo say de mo pesa mo start no say me hu di mo mo. E be lifetime me mba ko akopem say mo mbewu because mbeto mu wi ase nti mo gya me ho akọ. Me nya kodwofo su na mo de be yi akunu no. Mo be gya me ho akọ. Abeifo nkwasiafo. Mo wi nipa na mo anadu wi na mo akase ani. Kapre mfiri mo ho ma. Ehiafo Jimmy senti na munya scam obra no Jimmy because unim nyansa enka sika na nkofo ajeje amamo no enka wonfa ntwe manso ka de bekwa akopa asase akoso abempoma ka de bekwa akoton kan asase abrabo atwa wo ma wadi 95 years afi na apaja pade aboa wona aka ye 3 months so twen ofa kodwa amefa wa nkwa asama ani wiase ubewu kekewo na ne kon Charles no abo hwene Abo he said yehu trum na me ne kan Charles na ne kan Charles wona ku no obey wona ku no foolish bitch siafo say me danya nam jiga bia ba be di montem sa yes kwapim so fa kodo be kwa menamu me di montem sa hiafo Jimmy fo nkwasiafo meye mo sa mo kwapim so fa kodo be kwa menamu mo ni wo fa kodo na ye mo ni me na ye moa Wasie Jimmy fo. Me made that we see me time or Papa She. One only Ashamu did the same level. One me Papa She me my underlying problem. Papa She was been we yale. Okwa bipolar. Abna kwakwa no di netija Papa She. Me nya no wanda agio.
person who said Papa she tea I remember body call UTV ubeche media abodam for the minyo Papa she no wadwene mu yare enti no wo mo be entertain ne be entertain me obi a na adwene nya adwuma de na sin nyina pro Papa she kasa mo hwene se na se form de ni nyina pro won kan po se pep student eye ne se pep student ho ye di toto ye ne echi obi oso ka hello abeko bunsam jim ono Papa she ni sin na pro no ni yankopon friend no o se wotwetwi ni sin ko obeko bunsam jim because first student bro ni na ye tino me nya mo na mo ble ho adaje ayene baso 13th of December Chinechi eno kasanto to ye air koso baba yara sports stadium uwo kumase apani na kohwe police for ye security niema nyinara minim se bana for na hyehyɛ ne ma memfrɛ father rest obefa minim se bana for na hyehyɛ ne ma omode koye the sound and then so bibia me pacho 13th of December ye kojo foso aye abeyifo ahonbone kabreche ma obi antimi fa ne ma meche ensori nti ahwe so chimi no sia obi wo na mpesa mo cash out na nya akosa be mpoma wawu ana kun ba kronfo no kun Derek na fa jiskadi kun Derek said your pesa wo cash out said your pesa wo cash out e wo fa kodwo hu no kun ba Derek na disika no because on pebre e na wo bibie ni wo ye wa ho enti kun Derek na disika no stupid bitches mo dem hu efin na kwa kopin kwasi ada medi mo atem saa eye no kura koso kura meye mo eye ne koso meye dem ye na met sign shi obi antimi nganyam se munya jimi no na mo ha bi aka ho sia banku abo jimi banku asiafo eye ne 13th kai ne hu se me wo fa ho fedua ye de never to nada ke mama na kwa correct international superstar Jackson Wang oh say bia ye koso na wo bi bo delay na menua nipa kone di 1 cedi na 2 cedi eba na no nya hi o sem kwasiafo we mu nyina obi ani 1 peso one fucking peso say see up na me ka che busu apenyi say poyi ma koso abempoma na ye ready obeye poyi no me ka che no someone friend is akoso abeje ye ne ye na ready obeye ye mre ni po be invite no ye mre ni pa obeye nanim dada se ayi nanim dada se power for support ye beje ni po di nanim dada na kwa invite no mumu ni mo an was sweet presents Magic Man 2 World Tour. Ofa kofina no nyere te say. Odine te say enko apoye na mama. Ni makache no. Woni dem makache no. Makache ni say won poye na mama. Na me amintwa plane ticket no kotena London. Ni enhwe kwan ya mbofa so ambo yifunu no akosie. Ronald McDonald. Won se sikani bi eyewe. Obi onim se ye si bre epenska bi ede ho beyewe. Ehiafo ni Jimmy. Amobrafo ni Jimmy. Ehiafo ni mempene because ne kapre nim. Mempene because ye tua wontua bi. Mumusa se ebusuapani ka se ye mpesika ni ayedi beni na wotweda no sai no mo de baaye. No mo nyina nsa hye mo damir fam. Jimmy Sam ye penkrofo mbedi nkwase asem a eye ehiafo ubusa kapro mu ni bi. Omatimi aye bold akọ court ebusuapan wodi ni fie ne kosi awowa ekoje ebusia wakoso abempoma wanim se ayi doormat ye do koya nka obi bema wo obi ba hwe wanim dada ye wanim animonyam bi animi obi ba hwe wanim abobosia enkanye ne se nkwala na esese skade ma wa apiso a ye dodo wo ya poku wo shirt kura hye kura no ye ma 1000 kura na nipa konyame no suro no kwasiafo ebusuapanyi na di ne fie kosi awoa ekoje busia ba me yedidi na wotweda entwa mo na mo wen na mo japade wen aboa Jimmy nko a mose mo ni lumba be ye mo ni me ne be ye me ni mo ba yi akosi awie ye me ni mo be wu
Mini bewo. Mini bewa ko sie wie. Mini mo bayi papa. Se mo anya lumba mi ensi na. Mini mo baye mo. Because on no kodwo fosu no se nye mochi no sha enka mo se ne hwan wo ya poku utimi fa phone fe lumba fa wo call log be kire ye se na no amini lumba kasa ye ni asoi o dwan kwasia wata de kro wo de wo hontoma go ne nka wo se ne hwan wata de kro wo de njanshi koto lumba funu so wata de kro aboa wate wo dware wi aye use roll on and boys ne se wo twam wa moto mu bon boys na ka nem na meka bloggers no so wo sign ho aya poku hu anyan ka pe roll on o see any o see afia wo twa ne de ba be hwe anadwemi kwanta fremu sa me twa ne de anadwemi kwanta fremu wa wo me style bi nti me twa ne de ye di obi di no obo ho ka enya akoso ase wa de na obi ampe no ma me twa microphone am waiting some as bra and Kenya would try crying and cabetro cabas fear would try brana dre cabetro full statement so pa my fa microphone see me trim now one ma announcement said yes I won an agree na bun say me twe or one sem ka mike no nya entia